Alright, recording in 3, 2, 1. Yo, what is up ninyo dia mga bay? It's your boy, Joe Boy, aka Cookies. Back again with another episode of a Life of a Bay podcast where we chop it up. We have amazing conversations with bold, brave, authentic na mga individuals. Bye gani. So, without further ado, di na ni nato padugayan pa. Pinaka-grabe. Usas mga pinaka-grabe na DJ sa Tibok, Pilipinas, Southeast Asia. Pero bias man ta, Tibok, kalibutan. And usas sa tinuod lang, usas sa mga nagpasikat sa tuang mga kanta. Sa Snatcherap, Bugo, ang mga DJs. So sa mga DJs na nananaw ron dako, kayo kung utang kabubuton ninyo, salamat kay ninyo na inyo itukar pirmi ang ako ang kanta nya karon nakabantay ko inyo na ibang remix. So fighter kayo. So without further ado, we got one of your family in the DJ nightlife scene, the one and only Victor How in the building. What's up? What's up, Job? Yo, salamat kayo Vic na ni sugot ka and nakahigayon na gyud ta na magka-podcast. So daghan na kayo o daghan kog mga messages o mga comments na sige ingon na uy ganang nightlife na pud na scene. So I'm excited for this episode. And musta naman ka? Musta how's life, man? Very, very okay. I'm still DJing. Been DJing for 12 years. Man. And yeah, mura gihapon nalay daghan changes sa scene pero nagyapon ta diri. Yeah. Kabantay mo guys, hasta yung headphones mo. Gara DJ yaw. DJ yaw. Grabe yun. Pero anyway, sa mga wakibaw, si Victor Hausad ang usa sa mga original sa nato na mga magsigig DJ nako when I first started. And medyo na as time goes by, medyo na busy na si Victor How because you're managing a lot of things. You napa ba ang kuan ron? Do you still have 2 clubs, right? Yeah, 10/10 and Rabbit Hole. 10/10, Rabbit Hole, o ang pinaka-busy sa tanan yung Love Life. Bitaw sa una, katong dili pa, katong sige pa miyog kuyog, single ni siya. So, mo nang napa na siya time na mo karon kay nakauyab na, which is congratulations kay kanang you guys are going strong mga pila nung ka years and kanang nawa na siya sa mga kwarta. Wala busy na kayo nakaduha ka club and napagjud kay kanang personal na mga stuff na gipambuhat. So Marketing for Toyota Mabolo. kana mo grabe. So kani ato ning istoryahan ron, what is like ang imuhang work daily routine ba kay, di ba, nag-manage kag duha ka clubs. Yeah, napajud kay kanang Toyota Mabolo and then on top of that, nag-DJ jud ka. So medyo work 40 hours a day man siguro na imuhang adlaw siguro. So how do you manage it? Well, I start my day with the Toyota work. Mostly it's based on sa social media mong good akong role dito. So after that I look on how the bars are doing. My other 2 businesses, I look at how those 2 are doing. And then I end up my day playing badminton and pickleball. What? And then since I sleep late, dihan ako mo focus sa DJing, like researching new music, thinking of new ideas. And then yeah, that's how my day goes. Sa mga nominaw karon, di ba, medyo taas kayo siya, kanang medyo mentally draining, pero ang naka-advantage ni DJ Victor How no na pareha mi karon, pero nag-una siya is di ka mo inom. No. Yeah. Na DJ ka mo inom. Umuinom ra ka kung na hubog na mamugos. Kanang mga club owner na sige na ba. Di hara siguro ka makainom niya. Kanang out of kanang respect na lang siguro. Yeah. And pero never jud na nimo na sud na magpalahubog ka, which is very unheard of sa scene. Sa nightlife scene. So let's talk more about that. Is there a specific event na hubog kayo sa ngatanan to the point where you don't want to drink anymore, or you just felt like unsa may gamit ani unsa like why nganong unsa may
Ganun di makaganan mo inom. Well, only 2 reasons cause ang first one, dili ko ganahan sa iyang lasa. Okay. Like, na-try na nako tanan, like, from beer to tequila to wine, Jaeger, like, duwa gid, di ko kauyon. DJ ka ngayon. Oh. And ang second reason is, I have psoriasis. I have a skin condition na mo flare up siya if I drink like 1 glass. Ano sa flare up ka? Kanang mamuwa ka? Or dili sa or Mamuwa, mga tol? and then dry skin, like, Sobrang like you can eczema? see here. Ang yan na? Yeah. Okay, Like eczema na dili mo heal. Yeah. Okay. So, That's the second reason. So, mo na. okay. So, it worked naman sa imong career kay because Yeah. of that. Medyo taas na kayo mong makabugo mong sige inom gud. I hate to tell you guys, but look it up, man. Look it up. Mga brain cells, mga matay. Tawa ka ron ako. Di kay ko bright. Kay ko gusto kay ko inom sa una. Pero, sige lang. Mabawi rin siguro. Pero, yeah. So, karon DJ na nightlife scene, unheard of kayo ang dili mo inom. And, ang ako mahadlukan sa good ka na, if I were a DJ, no? Yeah, I'm surrounded with a lot of drunk people. Nahitabo na ba na si mo ang life na nay kanang muduol ni mo nagdag drink nayaba ni mo si DJ. Thank God, wala pa. Wala. Dili na nato i-drink. So, Pero what I usually see while nag-DJ ko na, daga na kay hubog, like, marag ikaw ang witness sa tanan na itabo ba? facts kay di man sad ka mo kanang mura nagsalida no. Ano man yung mga tao din no. Ang pinaka-common gid kay kanang kanina na sila nanin siya uyab unya. Hala, lahi naman ang gidul-dul. Ano? Witness lang yun ka, pero di ka pa di mo saba. Di ka, You know. kitara, ikaw rin na kay Bao. Sus, inana dyan na siya. Inana dyan na ang live sa kanang. Kung ganahan mo mag-DJ, lingaw siya. Lingaw siya. Pero at the same time, if dili ka mo, kung di ka sharp sa imong una-una, sa imong discipline, it comes with a cost, Jude. Parehan ng mga ingana. Palitan, ikaw. Kung, thank God sa na dili sa hilig og party mong partner. Dili. So, she's into business po. I've heard. So, kana. So, sa mga ganahan mag-DJ ron, and sa mga nag-idolo sa nimo, sa mga nag-look up nimo, I don't know if they already knew this, but me personally, I don't know it po. Why did you start unsa may reason nganong di man gitara, nganong di man drums, nganong DJ man jud, kinsa may nakapa-inspire nimo na nakakita ka ba na lapay tira ni niyoy? Well, it all started during high school. Sinulog events, di ba? Sa baseline, magita, kanan. Then, you know, the vibe is lahi ra gito. Makaingon jud ka, lahi ra gito sa una. So, during those times, the event that I go to always is the one run by Spectrum in Baseline. Shout out, Kaz. And then, this specific year, 2013, they brought an international DJ, si Quintino. And then, pagkita na ko niya, lahi ra gid. Nausab gid ang vibe pag adto niya sa stage, he played his first song was called Epic. Sikat yan na siya na song sa EDM. And then, gawas din siya. And then, katulad time, di pa ka, wala pa dyan kay hanaw si DJ scene. wala gid, wala. Ang vibe ra dyan niya na kanang ikaw at commoner at that time na wala dyan kay hanaw sa live, pero na-feel ni mong vibe na nalahi lagi niya. Oh, lahi. Like, paggawas gid ni Quintino, goosebumps go everywhere. And then, ang mga tao, kita ko sa surroundings na vibe kayo niya. And then, Wala pa dyan kanino mato, no? wala gid. Ako makakuyog ni inom, ako wala. Party drugs. Gabi. Samot, wala. Wala. Oh, so, mo paggawas niya, nakahuna-huna din ko na one day ako na sa motocar diha. So that was high school ka? High school. So, ang first di mo na DJ equipment na imong gipalit, was it the same year, within that year?
within that year when I graduated high school, akong pangayo sa akong parents na gift kay DJ equipment. So March to kay January kita na ba? 2 months after. Oh, burning pa yung mga desire gikan pa sa kanang nagtanaw ato ba. Palit yung DJ man ato. Unsa gipalit nimo ato or gipalit nila? Ang gipalit nila nako was an iDJ Pro. Kanang ang iPad imo isaksak sa controller and then maka-manipulate ka og mga music with it. And then wala like ako gid teach akong self kay pag-abot ana di ko kibaw sa paggamit. Frustrated kayo ba? Yeah, so libog kayo sa awesome ni ba? Okay, like walay mentor, don't know anyone, like like pislit-pislit ang good. Unya kanang wala ano ko na ay di naman ko ganahan mo gamit ani kay di ko kibaw ni ako mama ba naglagot na. So oy mahal kay may gasto ana mo na magipagayo. Wala mo give up lang ka. So kung ano na pugos na doon ka na. Pero how did you overcome that kanang struggle na kanang mungkat-on since wala kay mentor na YouTube yan na or yeah, mostly I was on YouTube kung usahay mo gamay am gud ako attention span so kuwang rang YouTube. So sa mga clubs during this time Penthouse IT Park ba ng Penthouse? Yeah. Penthouse, Love, Barcode, open naman ni ani na. Open naman ni ani na time, cable car. So akong buhaton kay moadto ko sa kanina mga bars. Tanaw na ako ang mga DJ. Like usually na ako dapit sa DJ's booth, mutambay. No, lingiw na gud nako sila. Pero first year college na na to na time. Nga first year college na ni like so makasud na kag So, mga first semester sa college kay di pa jud ko kibaw mo DJ, nagsige pa kog learn pa sige pagpaniid sige mo paniid. Shout out to nila Gino V, Drew Sarmiento, Paul Q. Nice. So sila di mga Kirby sila imong mga kuya. Di lang pailas edad ba? Yeah. And then ever since whatever I saw I take home with me and I try to learn more about it. And then eventually nakatukar kog mga house parties libre for free first. And then sometime around that na I gained confidence to face the crowd. And then nakat-on na jud ko sa mga basics ba all on my own. Is there like unsa may kanang sa mga naminaw ron na kanang DJ aspiring DJs unsa may kanang basics ana like ang kailangan at least nimo makatunan para naa kay future na mo mag DJ at least you need to know beat matching para like seamless imong mga transitions. So beat matching na naman nadaan sa si DJ no na kanang imo ma-manipulate ang BPMs para ma-connect sa kanta. Yes. Na imo na hinahinayan og taas para kanang gradual para sa sunod na pud na kanta I think that's the number one thing na kailangan nimo i-master. And then number 1 is to know the equipment. Number 2 is to beat match. Kay daghan man kay nag-buttons, di ba? Mo uban pataka lang kislit. So you have to learn the buttons first and then the next is transitions, beat matching, which all you can learn all of that in YouTube right now. Basic kana lang duha at least. You can start with that first. Kay depende man sa genre gud no. Kay lahi og genre, lahi sa dog BPMs. Yeah, lahi sa dog style of mixing sa different genres. Unsa may tawag anang mo match sa lyrics sa kanta na may term ana. Mo match ang lyrics sa kanta. Kanang pananita ang last na lyrics kay kani na iya din kanang isumpayan. Wordplay. Wordplay tawag ana. Tone play, yeah, those two. Tone play kanang wala tone. Uso karon. Wala uso karon these days. So unsa may pinaka big break nimo kumbaga na ni solidify sa imong name as a DJ here sa Cebu? Kanang big break. I wouldn't say na big breaks, pero during college days, I played for every department. Like let's say na acquaintance party, and then I nursing department, marketing. Sa San Carlos? San Carlos, engineering.
My college days, I was able to fully take advantage of kay like present ko everywhere sa school. And then eventually, since nagather na ko ang murag college community na crowd, diha ako thankful na I was able to play in other places because I was able to bring a college crowd into the Di ba festivals. psych man ka? Psych ba ka? No, marketing. Marketing. Yeah. So, naka-develop na ka o kana fan base kumbaga. So kay to ikaw na sikat na ka sa campus kumbaga ba. Sige si DJ man na siya pero mismo nga kuan. Nya tungod ana kanang gi-invite ka og certain club or bar nya nakabantay sila lo daghan lagi ni gidaan ng mga crowd lagi. If so, unsa man to? No, when I was able to gather a community na ingon ana for partying, I was still struggling to play in the bars and clubs. Kay before, way back, ana na time 2013 to 2015, even if you were able to play in a lot of events, the bars and club, lahi ilang pananaw nimo. Kay murag para nila, if wa pa ka-play sa bar and club, dili pa ka considered as like club or bar ready. Kay lahi man gyud ang style sa club and bars. Good kay it involves the business side. Yes. So like if you were able to play in the bars and clubs, naman ay opening, prime and closing na time slots. So the difference from the festivals and sa club and bar, sa festivals inig ato nimo sa stage, pwede na mo play og mga saba na music like EDM na dito and everything. Pero sa clubs and bars, when you're given like an earlier slot, dapat chill pa, di ba? Like opening, people are still drinking, di pa sila drunk enough to dance. So you also have to adjust imong music while playing in the bars and clubs. So you make them want to stay and buy more. yes, kaya wala na side. So when I started playing sa bars and clubs, this was around December 2013. Cable car. Ginundong pa ka? Cable car? Ginano. Wala pa maka sa Cebu ani. Kadungog ko sa name pero help me remember asa na dapit. Cable car is kuana. Core na karon. So kanang core. Core is a bar now. Dito sa kuan Maria sa Luisa. Banilad. Banilad. Okay, But before 2013, cable car na siya. Okay. So I had to audition for a spot at the bar. Even though I was already playing around, like I was still like a rookie sa bars and club scene. Then nag-audition ko and then I auditioned for like 2 or 3 bars. I auditioned for Distillery first. I was not selected. But when I auditioned for Cable Car, I was given a chance. Gitagaan ko nila og slots for Sunday, Monday, and Tuesday. Like literally. So like na dead resident days. DJ na ka sa Cable Car at na time. Dili good resident. More of kanang ila pa kong gi-groom to be a resident. Okay. So pag audition ako, I got good feedback. And then in return, they gave me Sunday, Monday, Tuesday slots. And then, there was no TF. There was no TF. That's how I started. I played for only the waiters. My dad was there to help me out kay di man sa kukibaon saan pag set up sa mga equipment ba. Sa imo papa may tech. My dad, shout out to my dad. 17 pa ko ato, so I could not drive myself. Kailangan ko ihatod niya and then mustay na lang pud siya para iniguli na ko siya magapi mohatod na ko. Malingam ko palit na lang siya beer unsa ba? Yeah. And then siya gina akong text siya mo insert sa mga RCA, sa akong laptop to the mixer, everything ako do ko knowledge ha. Pero ako pa kibaw na siya unsan kay engineer man siya. So like he knows where to put all these stuff and then naka-learn na sad ko throughout the time na nagsige siya help na ako. Kay Sunday to Tuesday, kami ra bagid nagduha sa bar ba. So yeah, I took the opportunity na maka-practice ko kay professional equipment naman siya. Kay normally like DJs nowadays, tagaan ni mog Sunday to Tuesday.
they're not gonna like it. Like, Nga for naman. sure. Kay walay tao. Oo. Pero sa ako ang side, at that time, I saw it as an opportunity na makaton ako. Kay you're already with the professional equipment in front of you. And then, bisag walay tao, you can play literally anything. Na maka-touch ka sa tanan buttons without being judged. Yeah, so wala, that's I was very thankful for those early days. So katong Sunday, Tuesday, ni mo na unsa man to na slot? Opening, closing, or the entire night? 3 hours. So around 10 to 1. So, okay. It makes sense kay kanang mga slots para naman na sa mga prime days, no? Yeah, Friday and Saturday nagyan na siya Yeah. time slots, but Sunday to Tuesday. Para na ako, no, ang pinaka-pressure, no, kung mga inana na slot kay ikaw may opening. Opening. Oh, para na ako kay kanang asa It's the most crucial. I would kay say. kanang dito naman na maniid ang tag-iya na tanaw na tubig kung hawa ba ning mga tao. Sakto. So ikaw mura ka og naay kanang obligation na kay mission ba na di mo manghawa diri kay tungod sa ko ang curated the playlist na yan na ba. So magdepende po na sa imong song selection during sa opening kay para na ko, no, ang dili siya closing, ang prime mo na pinakasayon. Yes. Yeah, you could just play like TikTok hits bahang ana lang gud niya. Wala hubog ng mga tao, Agree. Oh, so and then ang closing is of course patukar lang kaga ng manguli ng mga tao. Or unsa man ang closing? Closing is most of letting people stay even after the prime DJ is done playing. Crucial Kay sa day. kuan business side man. So yeah, closing is like even though like ang prime DJ gihatag na niya tanan, dapat as a closing DJ maayo gyapon ka to let them stay. Kay hantod 4 AM man na mo close usually ang mga bars. So you have to let people leave by 4, not before 4. So Crucial gyapon. Mura siya not as hype as prime, pero hype lang yapon gamay Yeah. for them to like stay kay Because you also have to play songs that are famous na wala na play sa prime. Kaya prime, given naman na hurot na gintanan pinakasikat. Pero naman yun na yung mga gamay pa na nabilin, na salin na wapa na play niya. Mo na i-play sa closing. nya kanang etiquette yun na magsabot mo daan ana or sa may style ana. Not really. Dili siya etiquette, pero I would say if you were closing DJ, mo stay ka at least sa final, you arrive sa venue sa last hour sa prime DJ. Okay. Para di mo mabalik yung songs. At least sa yung last. makabaw na ka na. Ana. So you said you've been in the business for like pila ka years? 12? 12 years. So sa sukad pa sa sugod hantod karon unsa man imong nabantayan na difference sa nightlife? I would say sa crowd, lahi na kayo ang crowd kaysa doon, una ang interaction, ang karon grabe. ko anong good karon good very kanang TikTok na kayo laha makuha ang mga kanta ba diha na nila sa una wako kibaw asa na sila bitaw no asa man na sila makakuha og mga sikat na kanta sa una unsa man pag trending I don't know like Sa una gyud ang paggamit ra gyud ana sa YouTube o LimeWire gyud. lagi pero how would they know what to download diba kay kanang Sa una, is it maybe magsugod na sa mga DJs gyapon ngay mo to sila og kanang mga bars clubs la nindot ni na kanta ila na download LimeWire or well, before the radios also played a good facts una man diba? radio sorry nakalimot ko na The radios played a big part sa music. kamo man dai nagbuot sa music scene sa una Yeah, radio DJs. sakto sila Bimak sila kana Kung say play on the way sa school, like sa una, on the way sa school, ang mga ipang play sa radio, Z, Clarity. yes Diba? yeah. Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. On the way to school na, diba? Later on the years, nigawas ng Chainsmokers, Roses, Closer. Like, you hear this every time sa that was radio. pre-Facebook no ideally nanay Nanay Facebook Facebook,
Yeah, 2013 to 2017 facts, was oo. like peak Facebook, I would say. Kay ako ang mga kanta ni sikat siya tungod man sa number one mga DJs of course pero Sa Facebook mo to ni Facebook post. Facebook jud bugo, na di ba? dito to ni buto jud sa Facebook Oh. and humana na kay kanang shout out ni kisa na niyo ang kauban sa kanang di ba namoy kanang grupo sa una friends unsa to We Are Your Friends? We Are Your Friends kisa na niyo mga grupo ikaw si Me, Kate Kirby, Kirby Anya, Kirby Kate, Renzo, Via. so kamo to ni ang ako basta ako jud may numduman na una una na akong nakita na kanang gi-post sa Instagram na gitag ko ba is kang Kirby dito pa sa Craft ba to BTC? Yeah, Craft. nakatola. Yeah, I used to play in Craft a lot. Like, mga OG taga USC. Thank you for always going there before. Mo to gitukar niya ang bugo na kanta niya na shock ko ba look Craft di ba kanang kuan man ni na club kanang di man ni pang nabiyang namunggoy kanang stigma basta true. Bisaya basta mga Bisaya na kanta kay kanang dili kayo siya masu or any local bisag Tagalog. Yeah. No. Like, consider na siya Jojimon or Jijimon ana club owner kay malahi dayang now no. Tukar ka na. tukar ana. Pero kani mangutana ko nimo you na since inyo na gitukar ang katong bugo sa una unsa may reception sa club owners ato? Oh, wala. No complaints at all. Murag feel ako when pag-release magud nimo sa track, murag man siya Bisaya pride. Kaya siya na vibe. Okay. Oh, and then ni-viral po siya dito everywhere. Like, walay pili sa age limit. Like, from college till sa akong mama. Kibaw sila sa kanta. Mga nakanindot at nakanta kay hasta kanang pwede siya pang budots kanang mga pang baryo lagyo kayo niya pero pwede sa mga high-end na mga club nga ba so mato nga na-shock sad ko, nakakita ko, Craft, pitiro ni si Kirby, ito ni kuha na to niya. Pag abot ako, sila Gino, shout out sa day ni Gino. Manay, pinaka-OG sa tanan. Na akong naila na DJ, kay nagsugod sana siya. Sa band, kato man kanang transition na sa banda-banda na, from banda-banda to, namo to yung kanang weird na time. I think it was 2012, 2013 na ang banda-banda na scene nagtikaan na ba? Nagtika ubos. Ni pick up na scene ng EDM. Yeah, I remember this. Niya si Gino may naa sa tunga. Ni Ana ba? So, mo to shoutout nimo Gino V. So muna kanang nalipay ra pud ko na gisugod na ninyo tukar ang mga local na mga kanta ba? Or ako harap to kanta kung nabantayan na to sa una. Ako, di ko mo play og mga Tagalog tracks before. Even mga K-pop. Pero pag kadung na ko sa imong song. Like something, there was like a burning passion in me na ako siguro na i-play. Uy, after like a Kendrick Lamar song. Kaya marag nindot siya. It's in the same key ba? Sa mga songs ni Kendrick. Like, I think I remember akong first transition from Mad City. Akong next song was Bugo by Cookies. I also played it in Craft. Let's go. Shout out sa mga DJs food karon. Ako nabantayan. Ambot before na-adjoy mga na may mag-remix ana. Pero daghan jud pero lately na ambot nganong mas mabantayan na nako ron. Or maybe yung mga nagsigi og remix ay kana siguro mga up and coming na mga DJs food ba. Yeah, because karon mo good like you really it's more about creativity like any song you can bring up from the past and you play it now with a remix it will sound new and it will also sound nostalgic at the same time. Sometimes mo trend siya kay nowadays kung unsay mong i-post like it's so easy to go viral. Like, No, you post like a snippet of sa imong performance. Let's say kanang remix nimo i-splice ra siya na kato na portion if you put it out online and then tanan na mo resonate sa kanta like share. So imong songs magsige ra gyapon kuan. Play hantod karon. Mo sa dagsus mo na ako ingon pasalamat kay ko ninyo DJs. Kay kanang basta nagsugod ko as ato ang hip hop career
kanang medyo alienated kay ko sa hip-hop na scene kay di mo ko taga diri gud taga Atlanta mangud. Atlanta. Nya ang akong mga migo diri daan is mga banda-banda og si Gino. Yeah. O Gino si Tony. Si Tony, Tony, na Fonzie. Kay kanang kada banda-banda / kanang nag-DJ man sad. And wala kay ko kasud sa community sa hip-hop ba diri sa Cebu. So pag ari na ko medyo wala kay ko ka halubilo nila ana ba. Nya pero ang ni support jud og ni show jud og love na kanala paitira ni mga DJs. Oh, of course. Makana sila paitira ni ang kato ganing pagtukar sa sinulog sa Live Fest. Live Fest this year. Naman to'y DJ, di ba, amuha mo to na Saturday kay mga Bisaya acts. Nya, ang Sunday kay puro mga DJ. Nya, kanang sige sila tukar sa mga kanta. Nya, mo na ako mabantayan sa kung naay mga mudayo diri na DJ. Kanang ambot mangutana siguro na sila no unsay mga kanta diri sa Cebu nya. Possible, yeah. Nya mo una nila yung kana si kanang kanina kanta. So again, dako kay ko salamat ninyo. So anyway, kana ang nakalahi sa DJ ay sa nightlife from before and now kay kanang asagika ng mga kanta nya kanang sa una kay radio ana karon kay TikTok. And so kanang kamo kung mangita kanang mag song selection mo nasad mo kanang murag kanang magpinagitkeep kuno mo sa una or hindi mo magsaba sa uban na mo dyan na simple kwa. Ako grabe admit ko na grabe ko mag-gatekeep. Di ka magsaba ba ko asa kuan pero sa una pa man to kay pero karon lisod na i-gatekeep good kay once imo na i-post na kuan at least ang ilahan ng kuan nimo is ikaw may nakauna pero kanang sa una unsa kung mag-gatekeep man gani mo sa una asa man manguha og kanang mga files ada ba sa una na lang kung karon ay na lang sulti kung mag-gatekeep ka sa una gabi ko magamit og YouTube converter. So manguha ra ka dito sa YouTube na imo na ni YouTube video niya. Mailan ba gina ang quality ba? So no mailan jud na no kanang medyo i-convert nimo kay di ba 320 man ang normal na good na audio na inig YouTube converter 140 140 ano ko to ba ang kbps na wala ang akong technique ana sa una inig tukar ako ana na music kay wala, ikusog na lang sa na volume para i-adjust ang mid o ang bass para murag kuan ba mo counter siya sa iyang gamay na quality. And then ang akong ma-observe pud sa una like ang crowd kay if mo play kag kanta na dili familiar sa ilaha pero like I nikuha kog song na ganahan ko pero dili pa siya mainstream na inig-play na ko ang mga tao kay mo go sila sa DJ's booth niya. Picturean nila ang title or mangayo sila title. Makabantay lang. As sa crowd karon kay sila na ang mo show og songs kung unsa ilang gusto madunggan. Okay. So kung magtukar mo niya, daghan na kayo mo. Kung na kayo mabantayan na kanang sige sila og flash sa cellphone kay request di ba? Request og kanta na. So niya imo na niya nabantayan na sikat lagi ni nakanta no kay ganahan ang crowd. Pero sa una, wala ingana sa una wala. Well, sa una dili gyud kay more of na kay freedom as a DJ. Then moduol sila nimo kay ganahan sila makibaw sa kanta. Like akong the way I see it kay they were going to the clubs to listen to good music. Aside from drinking, they look for good music. They want to have a good time. As versus karon kay murag to document na lang ba? Like mag-story, mag-make og TikTok video. Well, I would say na sad for me na nausab siya in that way pero we have to adjust with the modern times. So nahug na siya na kanang more on si tawag ni kanang ang mga crowd karon is kibaw na sila kung unsa ilang ganahan ana. Adi sa una mas mo dictate sila sa unsay gusto imong i-play.
versus before na maminaw lang yun. Pero I'm pretty sure that there's still clubs out there, mga speakeasy siguro na mga bars na may adtuon sa mga tao na ganahan o good music jud ana ba. Oh yeah, So I would agree. yeah. Pero nasa ang nag-push yun for certain good music and good genres these days kay na may mga collectives. So, bitaw no, kanina na- collective, if mo play ni sila ani na club, you're expecting na ilang music, they're also bringing this kind of music. So that if makita nimo na ang kanina collective, sila ang ga-host ani na night, kibaw na ka na mo vibe, imuha siyang vibe. Nya murag ikaw na noon ang ganang Digimon kung mga mo ana pa ka, mo flash ka o kanang song. Like, get out of here. Yeah, diba? So I think that's how it's being countered today. Okay. So which is okay raman sad kay kanang mabalance ra pud ba? Yeah. So shout out sa mga kisa may mga collectives. Ang akong naibawaan ron ng mga collectives na kanang di ba inyo collective man mo sa una unsa to? Tawag We Are Your Friends now. Pero wala naman siguro no. Ron? Wala na kayo kay most of them are busy with their work schedules. So we are your friends. So now it's only friends Only with Friends. new members like from the young generation. Nako yung nabantayan kanang Grayscale kana Grayscale by Shang Yu. siya. Kasyang yun din na Yeah, day. Abi na that's kog Grayscale. taga Jensen ang guwan na. Pero They have one member from Jensen, si Lens, who he makes a lot of cookies remixes. yeah, exactly. Shout out Lens. Lens. Si kisa pa may mga kanang Orange Juice. Orange Juice Asia, Kana World collective Music. po na. It's a collective. They play mga songs from Brazil, Africa, UK. So worldwide Yeah, collective. they play around the world. They play around the They world. tour in Europe, US, Asia. But their music is ang tawag silang genre is world music. Kay naman from every country. Unsa pa may lain na collective na imo nasa mo radar. Well, sa Cebu, we'll give shout outs to Credio Radio. Mga taga Cebu sa din na sila day. Sila Michaelis. No? Nindot nila pagka-branding sa Okay. Kaya mga dato-dato. Ay, seri ko na to. Tinod eh, dato mo yun mo. You gotta own it, man. Yeah. So, kana Credio Radio. Pirmi man na sa Manila, di ba? Kinsa pa man? Naasa ning this group, kanang mga senior high school today, na sila ilang own collective. I forgot their names, pero under the DJ they always get, I notice, is si Jacob Almendras. He kind of plays like Shang Yu, like where igsoon ba na? wordplay, tone play. Igsoon ba na itong usa katong sikat na kanta? Yeah, si Shotty. Igsoon ni Shotty. Yeah. Di ba yahang parents kay DJs man sa Yes, DJ. Ano sabi? Yung mom, I think was the first female DJ in Cebu. Really? Yeah, si Wang. Mga Tita OG. Wang. So, mga taga Danau siguro na sila. No? I think so. Yeah. Pero, nakahinumdum ko na iyahang parents is like in the nightlife siguro sa unsa ka 80s ko no or 90s no. Okay po, wag yung cookie mo. Maro kay ka, safe kay ka Virvia. I'm not saying that you guys are old, but like, you know, you guys are kanang nag-una yun ba, mga OGs yun. So, yeah. OGs, so, OGs. No, so, na sila, Jacob, na iyang, kanang pong kuan, na-shock food ko, kanang sekong, pangalan niya, nakalimutan ko si, Ayan sa, ang anak? anak ba? Ang anak, si Kizo. Kizo, yeah. Yeah, he plays with Credio Radio. Plays with Credio Radio, Yeah. Kataonan kayo, kay kanang, gi-invite siya sa tag-iya sa this kanang steakhouse di sa Kasambagan ba? Pangalan na yun, nakalimutan. Ay, kadong ni-visit ko sa imuang kuan. Na, diba Nagkuhan mi sa edad. Mad Grill. My God. Mad Grill. Shout out Mad Grill. Ni tukar siya kay kailan man sila sa kanang Mad Grill na mga kuan ba tigatuan sad ba? Ni invite ra pud ko sa akong group of friends. Uy, adto niya mo diri Mad Grill ana. Nya si Iyok, shout out Iyok, Power Spoon Sound Balloon. Yanix. Nanian ano siya. Uy, tukar man ako anak dia. So, Kisa anak mo. Kato day, katong DJ. Si Kizo. Man, I feel old, man. Yeah, so, kana, mo na din ang mga up and coming sa karon no, ng mga
So paitira sa so kanang ang mo na so ang radio mga batanon pud din na sila or Same age na to. Mostly, okay. yeah. So mo bisag kinsa lang nila basta mayog taste ana. Yeah. They play more of the tech house, underground scene. Mo na ilang Last fan. ana. Oh, yung ana ilahang vibe. And also, they also plays disco music. Remixes. So, mga modern Si Kirk. songs na gihimog disco. Si Kirk, di ba? Radio Kirk Radio. also plays for Cradio. Yeah. Okay. No, paitira no. So, kuan kay good kanang dili na kay ko maapil ana na scene kay kanang di na mo kumuhinom good. So, I gotta show love sa mga DJs pud na nagsige sila remix. So, yeah, kanang kisa na kay mga someone who like you look up to now na kanang nakaana ka na paitira niya or kanang bisag international DJ. International DJ would be Hardwell, the Chainsmokers. Locally, I would give a shout out to Ace Ramos, to Ronpo. Oh, di no. Yeah. Oh, mga Those sa mga OG pud sa Manila. Oh. Oh, of course. Paitira. Ron po di naman sa namuinom, di ba? Yeah, dili. Sige It's a rag full dagan. lifestyle change. No, ay kusog Yeah. yung mainom sa una. Siguro. Oh, I witnessed him before. No. And then the difference from before and now is huge because like I was on I have gigs with Ronpo and then ako iguli na ako sa hotel mga 5 a.m. siya kay gamata na kay para mo jogging. Paitira. Pero nitukar siya 12 to 2 a.m. ha. Na uli siya hotel. Na ako abot ko 5 a.m. Siya padung nagawas kay mag-jogging na siya. So, That's- sa 3 hours sleep raya, one, yung jogging. Jogging. And then flight niya around lunchtime na yung mga flights. No? So he gets a run before sa yung flights. Yeah, breakfast. So, Then, iha na dyan din na lifestyle ang mudaga, no? Kanang, no, paitira na. Ikaw, sa may mo. Man, I mean, inside joke, but I can't really say that here, man. No, I can't say that here. If nasi Papi game, Kung ano nasi to, Papi, Papi? ano, basa ito ba? Yeah. Kung namin mga gigs, out of town gigs. Man, I wish I could say it here sa podcast. Yeah, I can't. So, Pero, so, well, how's your health, man? Well, oh, I can't. Like, kung ganahan mo makaibawa, just message me. Pero, yeah, man, like, I know, busy naman kaya kasi mga kuhan ko, mga duha ka businesses, napaka-uyab, na may mabulo, Toyota mabulo. Huwag sa mga wakibaw, I'm gonna spill the beans. Sa mga wakibaw, tag-iya, dinig Islander. oy, buwag! Dili, Grabe. Mo na fake news na. sa Fake tanan. news, So, Masya, kaya kisaway, nagpauna-una na tag-iya Islander. lagi? Oh. Kaya, di ba dyan na ako malimtan mo, yung pinakauna na premium na shoewear. Na ako napalit sa ako ang kinabuhi. Madyo yung nakaka-elevate na kanang, naman dyan na Spartan na dyan Islander. Ano, ang nagi kay Islander ka nang nindot na kayo na inig tumbalata kay. Pwede sa pang basket. Oh, pang basket na ba? So yeah. I mean, karon na kay yung mga up and coming DJs diri sa Cebu na imong ginala kana. Usa dili ingon groom, mentor kay OG naman karon. So nana yung mga Yung sa akong collective. What's With collective nimo? Only Friends. Ay, only friends. Yeah, Okay. okay. It's a wordplay on OnlyFans. Ay, Only klar. Friends. Nakasad! Gitagaan na mo clue ha sa sa among inside joke. So, Ay, nako. yeah. I would give shout outs to Kaiser Rave, Matt Balili, Oo, Kaiser. Trax, Gio Atelano. These are the members of Only Friends. Most of them are from the new gen. Ako ragid ang murag nahibilin na murag daan-daan sa kanina collective. Man, how does it feel, man? Ikaw ito youngin karon pero ikaw murag karon Ay. diha na nimo na feel like tiguang naman di ko ni na scene. But it's still fun for me kay if passion nimo imong gibuhat like it would never feel you can never feel old or kanang you as long as you're genuine and if it's for the passion and if you're genuine then you'd continue to love what you're doing which is this is what I
love to do. Nanagay mga naniguang no, nahantod karon DJ gyapon, shout out DJ Torch. Di ba? Yeah, DJ Torch. Yeah, dagan gyapon. Dagan gyapon nakuan. So, ganang lifestyle na yun na siya, Jud. Yeah. Pero nakapayter na lifestyle kay at least shout out nila Ron po, ikaw, o kinsa pa may mga DJs na imong nailhan na di mo inom. Very, very few. Si Kate dito. Gusto kita mo inom ng tequila. Shout out Kate. Kinsa pa? I think for now si Ron Por akong kibaw na di mo drink. And myself. Pero kita kaniya sa all na kanang mood drink na kanang wara o wasak pa kayo ana or dili sad. More of like I've seen some pictures na okay. mag-hold siya og bottle. Pero like in person wala kayo. No, petira no. Pero how he looks before and from now, he Ron Po looks younger now than before. Kay with the lifestyles change, with the workouts, the running, complete. It's done a good thing. Kana importante po na makatawa ko sa nag-podcast mi ni Pasha og ni Junix ba. Oh, kita ko to. Gipangutana gani ni Pasha na unsa may kanang mga sitaw gani. Unsa imong tan-awon sa usa ka DJ before mo sud sa kanang club nimo daw no. Tan-awon nimong naong no, batik ing naong gani. Mga no filter ba? Kanang lain kayo umadang maninina kada way ara ba. So anyway sa mga naminaw karon na aspiring DJs, importante jud na ang inyong physical appearance. Bisag unsaon pa na, bisag buutan pa mo kasing-kasing, dili na mo matter sa tag-iya sa bar kay ayang ganahan kay naay daghan mo adto didto kay kanang mo judge na sila sa inyong appearance ana ba. It's a shallow industry. Kaayo no. Kay ikaw mong gudang mo front. Oh. So you have to be presentable, good, like wear your shoes. For the safest fashion you can wear is all black. All black. All black is fine. You don't have to do anything fancy or buy anything branded. So, pero kana kanang mo shout out jud ko sa kanang mga DJs na mga mo take cares lang health jud ba kay that means they're professional sila jud kanang yana ba. It's not easy. Kanang no, dili siya di ko gana ako tagay ako club di ko gana mo DJ na pala hubog kanang maguba ang unless kung kuha na jud ka mayo na jud ka mo deal sa mong pagkapalahubog. Yeah, control your alcohol. Control your alcohol pero at least ikaw kanang sa mga mo play na ka sa clubs you're already know na di na mo inom so na yung mga people na they're either gonna hand you a drink kay wa pa kailan nimo siguro no ana usually yung kanang wa pa sila kailan nimo pero di wala na kay na ron ana dili na kay na not unlike before na kanang muduol jud sila nimo mo pugos jud na. Mas grabe mo pugos before but karon like since I've been around for a while kibaw na gid sila na di ko mo drink. When I mo tunol na ko what I do is I have a glass with me beside the booth pero water na siya. Ako na lang i-cheers. Ang ilang ito nyo. Okay. 101. So, mga Victor 101. ganahan mag-DJ. Yeah, di ganahan mo inom. Kana, pwede po na. Or, mocktail. Di ba? Mocktail is okay. Kana mocktail. Taas lang kay sugar. Grabe ka health conscious. Health conscious. Shout out ron po. Paitira. Pero, so, na kay mga upcoming gigs. At least for the next kay ato man mo post ang podcast in a couple of days. Maybe next week and the next couple weeks or next month. Well, these days I'm hardly in Cebu kay akong mga gigs nasa Mindanao, nasa Manila or another place Mindanao, in Visayas. sa dapit Mindanao. Cagayan, Butuan, Davao, Iligan. Like these are the places I frequently go to. And akong ganahan lang i-announce is Summer Madness this coming May 2. May 2 Summer Madness sa asa. Mualbual. Mualbual. Mutukar biya si Kuya na. Fonzie. Yeah. Nangayo na. See him there. Nangayo na siya og kanang mga akapela na ko
sa mga naminaw na DJ ron kung mga ayo mo apakapela na chat lang nako. Ito sendan rata mo. Naman kay akapela na ako, di ba? Na. Oh, katong Snatcher Rap. Daghan. Pero, wala naman kay ko'y time mo make og remixes karon. So, what I do is, like si Lance, mo post magyud na siya sa SoundCloud sa imong mga remixes. Ako rin download na lang. Ikaw imo na lang i-play. Ako na lang i-play. Okay rap sa na nila kay kanang Give credit raman. nya OG nung sad ka. So, unsa may palitan kung nay mga baguhay pa na DJ gi-download to, gi-play. Okay ra pud no kay kanang Kaya raman na. Okay. Kay iya man sad it's a free download. Wa man niya gi-gatekeep. So he puts it out there. Anyone can download. Paitira no. So, nakay upcoming na gig, Summer Madness, sa Mall Bual. And sa mga naminaw ron na kanang unsa man imong mahatag na kanang message nila, especially sa mga musud sa nightlife scene, DJ scene. And kanang motivation lang siguro, what to expect, do's and don'ts, or Kung maingon is it's easier to become a DJ during this time, like current year. It's easier than before because, as I mentioned kanina, I had to go through a process of building a community. I had to learn how to crowd read. I had to audition. Play pa ko Sunday to Tuesday. Nowadays, if you know how to DJ, you can get a slot right away. But before you get there, you have to network. You post your mixes online. You just be yourself. And we would prefer it if you DJ'd because this is your passion or money mong dream, or just for the artist side of it. Kay daghan mga good DJs karon na mo DJ for the clout. Which it's also it's a controversial topic. Naay kanang mga DJs food na kanang mga babae pa jud na kasagaran ako mabantayan. Na di kay sila ingon may DJ. Agoy. Magtanaw ka silang mixer board ba, mag-pick na gani ang mga kuan, magpupuan naman ning kuan niya. Kanang daugon ra sa kanang magdebra niya kanang. Agoy. Pero nako dagan kaila ng mga kanang kuan na. Let's kanang ako na lang na ipagawa sa DJ Kate, maayo kay ka. Dili ikaw ka pasabutan niya. Maayo kay ka. Yeah, you're the homie. Pero naay uban diya ng mga DJ na mga babae na kanang unsa man kanang. Well, do they bring the crowd really, or do they bring the wrong crowd, or wala ko sabot ana. They would bring a crowd. Yes. It's just one of the realities in this industry is sex sells. Oh man. Yeah. That's just part of the game. Yeah. So kanang imuhang si tawag na primal primal kay ba ato ta dito kay ko ano. Pero wala gyud kabantay mga lalaki na maghubo no kanang mga kanang kuan kay ba. But usually kana na setting kay na sila sa island, like if you were based in like Moalboal, Siargao, Boracay, you will see these DJs there. Mo papakita jud silang lawas anana. Kaya di man sad siya appropriate in a bar, club setting. Ay club diba? kay kanang kuan. I don't know, for a guy it's appropriate, but if it's a woman wearing like a crop top, medyo it's okay. Okay, pero sa mga club ug bar kinaman din ay kanang di mo pwede magchinilas, di mo short. Ay kay uban bar dia di pwede magkao, di ba? Ngano man na? Ngano di man sila pagkaon kay para makita nang naong or kuan lang kayo. Actually, I don't know the reason for that. Pero I guess feeling i-filter out tong mga youngstana ana siguro. Siguro, yeah. Para makita gyud ang kaya naman ni age restrictions going to the bars and clubs, so could see imong full face ba. Di sad kanang ang hilig na magkao mo man toy highly likely na hilig o gubot. Kaya mo kadunga na. Ako ra nang kuan ako ra nang pagsabot ha. Ay na mo pagkao. Kung di mo magkao kay medyo kuan di man kayo mo cool tanawon sa imong feel ba ana gani. So kasagaran biya mga batan-on yung kao ya. So ambot lang pud. Ug kuan pud kanang
mga establishments na dili mo baligya Red Horse. Daghan na. Oo, Pero daghan actually, na. movie na ang pinakahalinon. No? No. Red Horse yun. Yeah. Well, most of the bars na namaligya og Red Horse or mga San Miguel, mogi mas dakog sales. Kay, in this era, there's a downtrend manggod sa alcohol. Kay ni saka ang fitness and health na lifestyle, which kinda lets them not wanna go to the clubs. Okay na. Well, kalimutang tackle ano. So with that being said, unsa may vibe na ron sa nightlife? Yeah, since I run 2 bars and I also play in other bars, ako gyud na notice kay ang katong mga manglaag sa una nag-change lifestyle ang uban, nag-pickleball, nag-running, everything so it kinda changed the crowd. Kay mo man yung mga mobile og drinks, mobile og bottles. So muna mo gamay ang sales because they changed their lifestyle already. So ang mga crowd karon, Ang crowd karon is the Gen Zs are not drinking as much. Like so lisod So, ang sales. lisod ron. ang sales with this kanina generation. Kay like I said ganiha, musud sila sa club, they take videos, they're just there to dance, take videos, and then after that they actually look bored. No. Oh, now di sila mo buy og drinks. Let's say a group of 20 only orders 2 bottles the whole night. That's bad for the club and bars sales wise. But before, like a group of 5 can order 5 bottles. Diba sa craft, barkada na ko palang daan, 10 kabuok. Una, at the end of the night, mga 6 ka bottles ang mahurot. Pero 10 na sila kabuok. Karon kay 20 kabuok tao, 2 ra ka bottles. So that's a big down sa industry in terms of sales. I don't know what to say. Okay, tag-iyam sa kag-club good pero may noon. Mao na ko. Kani mo uminom good. Well, the opposite side. Ikaw tag-iya club sila Junix, shout out Junix. Sila Ed, man. I'm sorry. Pero I know every bar owner here, like I know you guys understand that this trend is bad for us in some way. Mo siguro man ay mukuha na ako na mga clubs o bars kay nakabaw sila ba na kanang dili na kay ko ganahan mo inom. Nya especially na ako yung mga gipang post na mundang mo mag-inom. Nakuha na. Gisungog lagi na mas papi lagi na kanang nay mga bars na mo kanang mo kuan ba kanang mo decline na lang ba. Kay kanang basing magwali ko dito na undang na mag-inom na. Boom. Wow, boom. Hawa na yun. So hopefully kung na mga fun run diha ng mga events pwede ra buta mo tukar da. Daghan na ba kayo? Kanang mga zumba pwede na mo zumba kung mga kanta pero anyway Vic, salamat kayo for giving us this time na actually we're like kind of catching up in a way kay dugay-dugay kano sa kulas kita nimo. It's been a while, man. It's been a while, good. But I Wow. really enjoyed our days before katong na-tour ta around Mindanao. Yes. Katong single ba? So, emphasize gid ba? Single na wala pa yung mga negosyo. Karon kay daghan mo kay kag mga busy sa life. So, but anyway, we cherish those moments na nagkauban ta. It's always been kanang super kanang fun kanang lingaw jud kay siya na we get to go to different places, share our talents. Yes. And hopefully, in the upcoming days, magkakuyog na punta o gig pohon or bisag magkuyog lang tag usa ka event ana. Okay, good. Okay ra gud kayo. So 2026 is the new 2016. no. Diba? I'm like, hey, Pero what's up? nagubat Hello. Nagubat lang sa mukha. Also, I was singing kuan katong Fetiwap ba kay 2016 lagi. pero gigubat mahal na kayong gas ron so Oh my God. man nag-drive pa jud karon no so Oh, to you sa- to mabulo.
Pero Down. mo palit mo hybrid. Nade hybrid eh. Nade hybrid. Na, Toyota has hybrid. Nanagay may electric car na release lang last week. No? Visit mo sa showroom. Alright. So this podcast is brought to you by Toyota Mabolo. Ay, send rin akong invoice ni... Thank you for the sponsorship. Pero so sa ganahan mo, follow ni mo, where can they follow you? You guys can follow me at Victor How Jr. on Instagram, and then on Facebook, it's just Victor How. Victor House. Kana lang na socials ako active. Facebook, Instagram. Yeah, only. Okay. So so sa mga naminaw gyapon hatod karon, I just want to say thank you so much. Og na yung mga DJs po na naminaw karon again for the unlimited ninyo akong pasalamat ninyo kay you guys kept my career going, Yeah. to be honest. Tungod ninyo, nakapagyapon ko. So, just want to say thank you so much for you guys' support. And sa mga naminaw, gyapon hatod karon, please do give me a follow kung pa mo naka-follow sa Spotify, Instagram, Facebook, YouTube, A Life of a Babae podcast. And sa sunod na po na episode, peace!